Ovdje je bila kancelarija od trgovine i tu su bili ormari, ovako, sve sa papirima, dokumentima. Tu je bio prezid i ovdje je bila spavača soba. Ovdje nam je bila kuhinja i hodnik i kupatilo tu. Joso Jurčić, vlasnik jedine trgovine u logorištu, pokazuje štetu koju mu je nanijela poplava. Šta smo mogli, to smo dignili da spasimo, ali mi smo dignili sve recimo na gajbe od pive, jer to smo imali jedno kao za stavke, ali sve nam je svejedno došlo, sve je ostalo u vodu. Bilo je čak više od gajbe od pive i tako da je sve odozdalo. Taj namještaj je sav modern, ta iverica i to je sve napuhalo i sve se diglo. Ništa od toga. Iako je u trgovini robu uspio spasiti dignuvši je na više police, šteta je ipak velika. Što se tiče robe, kao samu robu smo spasili. Tu su 2 frižidera su nam bila otišla, motori, kompjuter i sva instalacija, to je sve izgorilo od vlage. U obnovu kuće još neće jer strepi od svake kiše i novog dizanja obližnje korane. Sve se to, kaže, ne bi dogodilo da su se tok rijeke i propusni kanali redovito održavali. Kanali ispod državne ceste prema Splitu s koje se iskreće u logorište očišćeni su, tvrdi, tek nakon posljednje poplave i to loše. Ovaj kanal služi za protok vode koja dolazi od Mrežnice i od Korane kad se počne prelijevati tuda da prolazi dole. Ali to je kanal, sada su ga čistili pred 2-3 dana, ali to nije dovoljno. Tu su nekad kanali bili toliko veliki da su mogla zaprežna kola zaći unutra i ljudi su tuda prolazili sa tim kolima i spavali su tu jer je tu bio sajam na turnju. Ako jake kiše dođe, to će sve vratiti nazad. Evo, to ja ne znam šta da kažem više. To nije ništa napravljeno. To je toliko da se kao nešto radilo, jel? A zbog poplave radionica Pere Tarbuka ove godine nije radila 3 put i to svaki put po nekoliko dana. A gledajte, šteta je velika, mislim. Ne radimo 3-4 dana. Vozila, imali smo tu problem da nam je zatekla par vozila gdje mi je instalacija elektronika nastradala. Nismo jednostavno mogli to skloniti jer ako ga vozim na cestu, tamo je još niže, još mi je veća opasnost da povučem. Znači nisam ga mogao maknuti. I on za nemarnost optužuje mjerodavne službe, ali i novi kolektor. Sve je to nemarnost vodoprivrede, protoka. Padale su kiše i prije. Ja pamtim, snjegovi su bili koji su se topili, u dan, 2 nestane pola metra snijega. Nismo nikad tako plivali. Unazad 2 godine, dok se nije taj kolektor napravio dole i štopa nam vodu na sve moguće strane. No tko i zašto štopa rješenje ovog sve većeg problema, pitaju se mještani. Ako se nešto ubrzo ne riješi, uzet će, kažu, stvar u svoje ruke. Ja sam razgovarao tu sa susjedima i sa tim svim mještanima iz Male Šlače i logorišta. Rekli su ako tako bude da stavimo na cestu D1 da ćemo napraviti blokadu. Pa šta bude, bude. Prema svemu sudeći, to bi moglo biti već do kraja ove godine.